May nga adlaw sa tanan labi na sa mga suking tigpananawan. Tagua lang ko sa pangan nga aming TikTokers vlog. Kini nga akong problema mahitungod kini sa mga lalaking nag-ilugay nako nga pulos mga pedicab driver. Kay pag-abi manggud nila nga dalaga pa ko pero day ang tinuod naa na ko'y apo. Ambot lang pod og unsay naa sa kong hitsura kay mura man gyud in town sila mga gipanggayuma. Sa pagkatinuod lang bugat na gid kaayo ning akong balatian. Unsa may angayan akong buhaton, palihog, tabangi og tambagi ko, aming TikTokers vlog. May kaadlaw kanimo aming TikTokers vlog maingon man sa mga suking tigpananawan. Shout out na lang ko kanunay sa mga nagsunod dinhi sa Faniwasay ni Vines. Abi nimo aming TikTokers vlog? Sa pagkatinuod lang ka problema jud ko nining imong problema karon ba? Ambot ba? Nganong anhi man jud ninyo ihanok nako ang tanan ninyo mga problema? Bisan dili problemahon. Wala jud ko makasabot ninyo. Ambot lang ug unsay nasuda ng inyong mga tanan na lang problema ako Usa pa, nganong ikaw man ang magproblema sa imong hitsura kun dili sila motuon nimo nga may apo ka na? Dapat sila angayan maproblema ana og dili ikaw. Apil-apilon pa ko nimo. Unya, ingon pa jud ka ay magpatambag pa jud ka kay bugat na jud kayo si mong balatian na daghan mag-ilog nimo og pulos pa gyud mga pedicab driver. Hahay, kaisi ra man unta aning mga problema ha. Madara man unta dayon nigsulbad. Pastilan. So karon paminaw, sayo ra gyud kay na kun daghang mag-ilog nimo. So, ang imong buhaton, shifting ni mo na sila. Kayo, gimo nandunganon tanan, mag-ilugay mangyud na. Matagbaw pa kag panagang, dili pagid ka maka self-defense. Kayo, daghan man good, mabugatan man jud ka. Maayo jud ang imong iskidulag adlaw. Maayo jud tong lain sa Lunes, lain sa Martes, lain pod sa Merkules. Ug kung daghan pagid kayo na, iskidule pagid naghuwebes, Biyernes, Sabado ug Domingo. Mag-ilog pa ka na nimo? Dili na gina magmahay kung pati launan nimo tanan, syaro. Ug kun dili ka makahimo ana, naapadjud ko'y laing pamaagi ayo ka balaka. Ug matod mo bugat na kaayo ang imong balatian. Ug aron magaana ng imong gibati, sayon ra gid kayo ang sulbad ana. Di ba pedicab driver ng mga nanag-ilog nimo? Ikarga na gurot sa pedicab, magaanan lagi na imong gibati. So, kaya ko man ang inyong ate klaro nga way klaro, halasabta na lang ginin taon ko ninyo. Dinhi na lang kutob, baw na lang to, sulbara na ninyo. Og di ba daag sulbad nimo? Hala, papilag sulbad ng imong apo.